Hello everyone, mayambu khurumjari. Ngasi su cook with Strela gi anauba episode ama puduna lakchari. So, Danikesh. Ngasi na kay takpi doino hay bro. Ngasi se nangna sebi tambiyo haiba yamna simple hoiba. Amagasu. Yes, amagasu mu ko. Mango sticky rice. Oh. Aigi thamoina tasengna pamjaba haibado pathai gumba adagi mango sticky rice gumba sumbasina number oye aduduna ngasidi hoi yamna excited su oije ado kai changba kamaina tauba haibado Masigi se yamna simple loina ko aina kainoda Thailand chatluba matamda moigi street food ta ko charakpa aina thengnarakpa duni ko aingonda thamoi penba phaugi bai tare ko and first bite chabado ko adu yam simple loina su sema mi moina sembado ko haipet aina observe tawraga yengakpane ko moigi khusemdo adugi ai recipe do share tawjage aduga masida akoina changdori se moigi numinini changna semi ko moina semba matamda ching se hanna nungdang overnight soak tor matungda next day da steam tawra thongmane ko but numit nini sanga thongba haidudi matam loina leina banate ko aduna jasmine rice season nadraga su akoi gi manipuri cheng haise yamna hauba marek mahau leiba cheng ne ko aduna sina dum mahut sinba yai ko kesu kaide aduna akoi gi yumda dum thongnariba manipur gi cheng je ko si dum season naraga khara anappa do sticky oiba glutinous oiba rice to ko adu season naraga dum semchi aduga akoina sauce ama magi semgani ko chaksi ga totnaba adugi sauce hojiki coconut milk, coconut cream. Ani se taka oibo ko. Aduga thum khitang hakani mai thum sina akoina athumba sema pa matam da dessert sema pa matam da thum se khaga dum pin cha peba. Kai gino da mana ma gi flavor me am se thum sina khoi gi tangi taste bud to open up taw de ne ba. Aduga asin ba yama su mana receptor han de ne ba ko. Adugi aduna thum se khitang khoina hakani aduga chini se hapaga hana phutle na ko. Phutlaga dum chak si da khoina mix tawraga lore dum aduga mango se phajana matamdugi oiba ko alfonso mango ga season anga madi am hore aduido dum slice tawraga mathak sida dum happy ba ko aduga adudi first thing foremost akoi sauce so same ase ba ko same ase okay mai tharage kanamada duga masi ai half and half lawrage ko kai lori no coconut milk lay rebo ko coconut milk se dum market ta phanga bani ko masi gi sa any brand adum season aba yai so suggest tawbadi dani kesh karam ban to like Thai rom dagi authentically aduna di hen recommend tawje aduga south ta su dum phangi ko coconut milk coconut cream isana senjara su dum yai masi gi se koina coconut se phajana takhairani aduga magi process lay adugi coconut milk and cream sembagi se adi akoina phajana coconut se takhair matung da ko ahan bada phutlani ising sida ko aduda first extract sina cream moidine ba second extract agi milk oira ani ba ko aduga last ki extract tu na yamna light oiba thin oiba coconut ki milk tholakpa dumaina lay so hazik ngasi akoin season ay sina milk ka cream ga dum mix to ba ko half and half cream sina thick oigani okay khitang hijan gi ke adum sisu extra semdo thamba yai ko semdo ga dum daka or kan dum chak tu ga mix to ga dum semba yaw okay masi coconut milk cream ga hapre ko aduga masi aina chini se dum akoi gi chini angau do aina grinder da hapaga takhai bane ko powder oina sina amma thumbagi chang di dum khoi ni chang ama yenga dum hapa yare ko ani makhai gum hape mas dung sau hore ko to piba aduga thumse dum nang na ko pinch ama gum dum hapi ro okay aduga khitang ga happy ba ya ai pinch bi yare male pinch so khitang wat pa ko pinch khitang wale le ko sai gi chini do yare aduga chini yam thumdre ha ga su sida dum horen akoi adjust to ba yai ko monda cream ama su sema khini ba ko sina akoi da first ki sauce ama sem bane ba chak si ga to na ba aduga si thangda muthalasi are ko yam ka hena sohan badina sohan banate just madi mullaba pot ni sida di mu munnaba thongba hai badugi mathau ta do ko si leire ko consistency dum thick oi ko thick oi bane adudi smai tor se ngatang smai na ko ot pi raga ingtha ngai ra se ko aduga hojiki akoi gi chak sida dum mathak ta haijal laga koina tot te ni ko spoon na bu tot ke yare odagi gloves ama upsal laga khutna dum tot su yare chak si dum freshly cooked dum ya bra freshly cooked ya ke su kai de dum
freshly cooked su dum ya ke su kai de dum aduga mai asaba ni je mix to minare na ko aduga dum ingthan ba ko room temperature da tham gera fridge ta hapjen gera aduga ingtharaga chak chin muk chup salakini ko ma gi na sai gi coconut cream se aduga mahaw ma to ana tholaka adudi ai gloves pira ke ko to lo ko hoi tot ke okay lo lo mamangi episode karam episode to no adutana hai tot pa ngasina chak mo tot tot pa gi thabak se tot pa gi thabak se yam saraga su ko ai ingala ke hapet ahamda batch ma hana ko khala haira age sara di harak chak ing bani na kemudi tawdo mande ko okay asim hana phajan to la si dum tot to na to chak to dum phajan to piro adu yam kanna nei bana ta ko hapet kapa mix to to okay aduga tanja si da dum magi thumbagi chang si su dum check to ba yare ko si cham tho thumbagi chang du check to ke yam thumhan gadra or just preference ki matung in bra likely sweet oiba yamna sweet oina oidaba ko yare adu sidagi hena thumaga di overly sweet oigrani ba ko si chap chare so ai gi experience oina sum share tawri ne ba ko da khoina atopa india gi khoi Thailand bude chachadri one day chatpangam boy jage ado authentic oibra oidabra khangdabagi sum hangine ba ko da akhoina charak pa kanda just rice se tawretana aduga condensed milk yes oh sigi aina sida lemoriba sauce se asebadi traditionally moi si oina serve taweba ko ado thum ba pam kangbu gina mo condensed milk to side adum seasoner sum yeah pamjaba kangmuna okay si chap charam si yara da adu yare adu nga adum ko si dum 5-10 minutes samagana mu hen sum haw lakani ko chupsan haigadra adi si ready laire si laser sanu ko aduga akhoi gi final stage ki keno da plate da hapnab do ko keno torage sem sana ba to yare ko khitang di sweet oiba male ni keno chini do khitang powder oina hapani ni chang de thangli kisu kaide dessert ni na thum nang sweet to athum badi pam da daina pam de doi taraga su ngasai mo am saba cha gi banina yes adudi plating tor si ko adi plate amada la ma ko line to biraba the line to ga adum hapning mong pyramid ki shape to gera adagi oval shape adudi semning mong do ko pelai tor ma gena adum continue to yare ko dani kes ga khara loina maira gaino mai laina to aise jang doi taw ya de okay try to ga dum kha phajana ko dina dum semo meanwhile ai mango se slice to ra ge ko kai shape to no sem doi se any preferred shape ta dum yare du ge no hard rules lalu ma to la di mango se kha haw ba mi yeng ga ko chak se khayam no hap to ro kitang hap to ro adum yengo adugi chang du yabudi yara ban okay mango se phajana ma ku khok to piras yarba khang di pyramid shape ka di taw ya dre pa kashi kai dia khud mami min dar to over kanum tor chama kes krawang halad ya ra okay ya adu kitang sangdo su yare ko korean mango slice ma thak thamak te ni na ya ra yes num yare ko adagi ai mango slice to ra ge ko mango se amuk en na mulli goi haw de ni ko ma de mun ba pa su yare okay mango lai re lagi masai gi sauce sem give to ko du do ha pa si sauce extra pa ma su ma thak to no lai re aduga koina mungbin se mung dal ha ga si garnish oina dum season ei ko moi so si ketam usman ma thak
Adum packet lakpa dum yai adum yai adum salted kitang di oy adum khitang salted masigi dessert se khitang salted su yaw bane okay khitang extra hapke okay wow sida lere mango sticky rice yam humble loiba yam simple loiba ko ingredients su coconut milk ne ko aduga cream seasoner ga sugar ga rice ka lore du mango sticky rice lere ko du mathak sida sauce khitang drizzle torge ko hi wow duga masi jasmine rice seasoner ga di amu hena mai mahau ma jasmine gi manam namaga ko adu bu kashu kai de dum manipur gi cheng si su dum hau ba cheng ne ba ko sina dum substitute tor ga dum ya ba ko aduga mango si su alfonso mango ga phanga ga di ko matam gi ba amu hena ko soft oina adu dum amunba na dum kashu kai de adu gi de ko adu ne di mahau yengo thank you da ai hadum hojal again handak su dum hojal le ka mai tak du no akhoi crew man ne camera nai lam thom ma lo hau ra si ku ai ha ha ba chaw da ko khamoi pen gi hai tare ko yam hawe yam ka hai na su thum boi de sina di pa ai gi oi na ti jasmine rice is na ga na kai da khena ge da fragrance just the fragrance or fragrance aduga magi texture si su khatam budi khena rakani cheng da su koi manipuri cheng da su mai amam leina ko adagi adumai tok dana khena bai matung ina khatang mai texture kha khena rakani do yam chin oi na mai na mango ji ga ko am ka su mu ko le yam chin haw kre oga sigi mung dal ma thak ta hap pa sa yam na thaja da na yam chan nei chan na bane kitang ayak padi na tabida kamhai ni athum ba je he na enhance to han bai ga tra adu mai no na phawe yam hawe saltiness khitang yaw du na ko handak thui papel yam hawe ba adu se da chak ki ngak to oi bani na ko sum khala ini ko chan jana akhoi gi chahau kaina ko maitai gi manipur gi oi ba chahau kaina le sina ga sum semadi ya roi do ba oi jala masi chahau na akhoi chahau si di masagi already mangon da flavor se mayam am yaw re ba tasina chahau cha matam da ko fragrance yam han ba chab da mai se layer by layer ne ba lai se aduna ma di my flavor du di akhoi na sangom tang seasoner ga ko respect to bai tare ko my flavor do sida na mu coconut hapak pani na coconut na mu magi overpower oiraga mahau do chume harmony oira roi ba ko aduna ai white rice no ina recommend tawe hai chahau gi su masagi manam nung shiba de mahau leiba do leizarabani na ada amuka hapchalaga atopa mo onthok pada akhoina disrespect tawba usitta ba tarani hai bane ba basically yam interesting oye dani keski wakalon je sem wigi mogi na jasmine rice leizare na ko manam nungsi abada worldwide oina famous oira bane ba ko amai tok dana khoi ju chahau si su haidi akhoi gi oina ko worldwide oina phauri bane ba ko si export to hore ko aduna magi masagi leijaba flavor do du respect to. So this was mango sticky rice. Ngasi gi dish she akhoi gi adum recommend to birak pa hai gadra. Strela athum bazu khar ka tausi dana kaina ga hai birak kusdum yawe. Akhoi gi mamang gi episode sing do yenga ba matung da aduna specially curate to zabani mayam su try to biu yam kana luba su nate just chak kharaga coconut milk coconut cream kharaga dum toraga mango ga toraga semba yaba poroi banina aduga try to roba matung da sungsoi soi dana hawi natraga haute habidusu share to biro. Thank you so much for watching this episode. Matung dasu tongan ba dish kaya ma puduna lakshage. Thank you for watching. Dani ke sa tayo no maya. Lang. Nato no. Adu kita. Chicken chicken. Hindi sao ni. Kawawa pala mo. Nung
이만하게 장그래 여기. 맞아 라오 하여들어. 말라카니. 너만 쇼도 올라셔 간다. 맛이 또 들네 라부들 안 짜방거든 네.